Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikum salam. Wadatuma dinahu'ung sa'udurri. Wa'alaikum tanisi sarang hari alih-tahni. Datu khosri eta anu magaduhan maksuro. Wadatuma din sarang anu magaduhan mamdudah. Nahul nahu sa'udurri. Ari contoh eta saumpamanakan sa'udurri. Istri an sholat. Umsa istri alat beri an sholat itu umsa. Alita nikah bagi dua. Ini surah nomor kedua duda. Mohon gitu. Mana contoh alita nikah surah seperti 8 umsa bukna. Mana maksudnya seperti 8 gurun naonana mufradna gurun majama wajan ulum muannas sampai gorro mufradna ini gurun muannas gorro dijamakan gurun muannas gorro dijamakan jadi gurun asna karena akorru sama dengan sholat berroku istri anu sholat jalannya gurun badan belum lena wehana rewah belum lena wehana tak kompoman surah gurun kompoman budak tinggalin namu rodna tanah 8 gurun walisi harus dimagani ulang yubdi wal mu'roba wakula. Masing-masing maksurah jimak sudah ngagaduhan wazan tertentu. Bahkan ayat wazan anu masyhurna. Mana wal istiharu. Sareng ari anu narima masyhur. Di mabanil ula dina pirang-pirang adegan anu kahiji nama surah wal mu'roba yubri eta anu hireukeun kana itu istihar di nabanil ula naon wal muroba wazan lapat uroba wasula sara wazan lapat ula ada masbur dina madegan anu kahiji tegasna surah alif taknis maksuro masbur hiji wajah 8 uroba wajah nanti bu'ala kadua tula wajah tula jadi itu wajah maksuro masbur hiji wajah wajah naon uroba kadua wajah tula contoh ulah naon wajan ulahna biasa isim dat biasa isim sifat isim dat taraf ma isim sifat taraf tula istri anu jangkis atau masdar taraf arruji wajan ulah mohon di wajan ulah aya isim dat taraf ma ayat isim sifat syarat tulan ayat masdar contoh seperti rujih nawan rujih wa maroto waznu ala jam'a au masdaron au sifatan kasabatan wa maroto jeung wajan lapan maroto wa waznu fa'la jeung wajan fa'la jam'an barina sejat jamak au masdaron atawa barina masdar au sifatan atawa barina isim sifat kasabna mutatsab itu sifat atau alijana mana alijana eta tetap dapat 8 sab'a isi anu warad
aya deui wajan maksuro anu maksur teh maroto wajan naon paala geus sabaraha tilu hiji puala dua la katilu paala oke paala wajan paala bisa isim dan cara baroda ari baroda hiji walunan aya di kota Damaskus baroda nakrin di Damaskus masdar wajan ta'ala contohna maroto naon mana maroto limas tiatin ngaran lengkap anu gancang nebut maroto udah pin anu gancang leumpangna udah atau isim sifat wajan pa'ala pin contohna hayada jadi wajan pa'ala aya pa'ala isim dak syarat baroda aya pa'ala isim sifat syarat hayada aya pa'ala masdar syarat maroto satrasna wawaznu fa'la nomor kaupat wajan fa'la wajan fa'la aya fa'la jama seperti mana fa'la jama seperti soriun jamakna sor'a qatilun qala aya kan fa'la li watin qatilin raza la halikin wa majidun jangan tor barudak berkaitan bisa menurunkan ke kita. Berkaitan menurunkan ke situ. Au masdaron atau wajan fa'la tegas masdar. Ayatnya ayat sekarang. Da'a yaku da'lam da'lam mohon wajan fa'la masdar au sifatan atau wajan la isim sifat ayat pada sifatnya ayat cara naon sabra isi anu war sab'a isi anu Sabaraatu hiji wajan ala dua la tilu ala opat la jama la masdar la isim wa kahuba rasumaha sibatro dikro bahid sisa ma'al kufur wa kahubar jeung saperjelapan ubaro wajan ala jam turunkan ke sini turun ke ajakan merutak merutak kita wazanaun ubaro ala ala manuk anau hanya turun kamu kan bayang, nanti pamatuk naon ngaranna. Soang bangok berbalan eta wela wajan pungan la summa jeung saperti lapan summa wajan ala wajan naon ala ngaran katil sibat ro jeung lapan sibat ro wajan fi Allah kaya naon fi Allah naon deui leumpang para leumpang si bantu mende utang gede kawasan apa ini kan antar gini gitu ta pasti gaya itu nama kan ya mana kan apa pun sudah naon ulah ieu zikro jeung lapan zikro wajan la wajan naon la zikro istri atau eling
cara kafiahnya mata pada akar ngawas gitu. Wahyu sisa jendak perjelasan sisa wajan inilah ada nawan inilah sisa nah ya wajan pilah kenapa dia ayat pilah masdar cara iya zikro ayat pilah jama cara wirba ayat pilah ayat tak berkesan ilah. Nah, jadi ayat ini lah tegas masdar, ayat ini lah tegas jama. Contoh jama lirba hijlah. Wahidisa jelabat hijisa wajah ilah. Mana nak kasrot lehitnya wasek. Loba nukuhan karena perkara. Kita malah berubah alam ke mewek kalau berdua jenah, pandewer lah jenah, kita tidak lah, bewer kita bikin jenah. Ini mah tadi ini mata kamu, tapi pandewernya gawer deh. Yang gawer dia lah, pandewernya lapang kasep nah. Ya waktu tanding jenah ya, tahu. Mantap, tahu lah kasep mah, bapak nak. Aku bilang bapak nak, mirip ni saya pun ada. Kenapa kamu itu? Jadi belah lagi kalau aku nanti artinya lah. Mancung kalau mau nanti dia lah. Bukan dulu nggak tahu aja. Oh, tak kerja jangan jangan kerja kita kerja. Kamu kerja yang mau, payah nama banget. Lu kada itu di hati yang semua mau. Arek mana mungkin kayu untuk dirahak. Kalau di situ jangan istri tapi istri wajan tinggilah naon deui makal kufuro sarta dapat al kufuro wajan naon ya kufur lah naon kufuro di akitol wajan al mayan korna terus disadar itu menyan oh nora deh mana aja lodong ke ngawadahan mancung forma disadap bro cara kalah tapi nanti sok disadap di wadahan eta ngaranna kuburo di angkol oh bersabar dari itu karena kaulai sok na asyukor kadang ente tetap perbetul itu majbur ulai to ari lapat ulai to wajan Ailah, jadi naon? Ailah, naon? Istri, obat ampun, obat gaul, atas DDS, burit-burit ngabri, kata saksi ulai to, eta ngaranna. Si ulai to, eta teh, ulai to. Istri osok naon, seger gaul lagi ikhtilat campur, kaya dilayani, kadieu kami sarang. Arek koleksi juga. Arek nyanung bawa. Takul lae to keong, oke, nami yang begitu. Angkem rajin keong jadi. Tak bisa lah, aja ngojing. Ulai to ajan, ayah. Mahasukoro sarta lapan asukoro wajan lah wajan awan lah ngaran jajadian sama ngaran juga jajadian bahkan baca Arabiyah wazada fil kafiyah fil masyhur ditambahan di kafiyah wajan maksur anu masyhur wajan lala gitu lala kona partana sama deh wajan kau ala contoh kau jala istri anlum karena kumede cetek atikun sombong itu enak-enak boga ngajang seperti angker-angker itu dah kalau mereka kelezing deh mesti singkat ke jaga bunga anak kita ngarasi hal jalan
Tatil wazan pahlawa. Angkat ke? Pahlawa contoh harnawa ngaran jumhur. Satrasna alawa contoh arba'awa. Lihat nasil mutaropi istri anu siluna anu salim nah sila tangarana neng arba'awa neng naon arba'awa istri anu salim nah sila tangarana neng arba'awa ayo dari Pak lalao la Pak lalao la oke Pak apa yang Pak lalu lah di mereka Pak lalu lah Pak lalao lah Pak lalu lah contohnya handaku kok kawan handaku kok handaku kok handaku kok hendi karabun hendi kok sebentar hendi kok handaku kok ngaran sukun handaku kok andai wajan maaf ala contoh mak waro diadil arnaba kalau di akbada kawewena itu caranya hati mak waro adai pak luta naon Pak lauta contohnya bauta naon kena bauta andai muklula naon muklula contohnya urukuso di mana urukuso yam ala contohnya yam yaro ilbatil orang batal andai sik sholat fi lala si lala contohnya sik sholat ngaran nabat yang ajar cukup anu murid kana bangkal kai areunya sik sholat tuh naon kata naon ta ada aja hari naon hari bulu hari buluan kembali dia ke tangkal tahun dari kadinya ampun sensitifnya atau pedasnya tangkal pedasnya pedas semulit karena tangkal jahat ini bonteng semulit di tangkal namun kata mulit Mulia murid makanya. Ayat ini wajan pak ialah hab ubaya wajan itunya buailah buail buayala 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 karena buaya arwah lempang di Mekah istri ayuan dia itu kabar takapur ane pak laya contohnya marahaya ane pak lala ya mana anda ini mana kamar tanda deh apa mana saya nanti ya lala ya naon lala ya contohnya bardaro ya pau la contohnya haula ya pau la contohnya kau jauh andai aklaya barhaya liu ancam kakaknya berapa? Genap belas tadi 14 genap belas di 14 itu
eta we sadaya wajana surah anu masyhur waktu yang kudu manteskeun anjeun ligoyri hadihi dikeun salian di ieu mansura istindaron kanu narima langka panteskeun wajan mansura selain ieu anu sekian nya tadi mereka 14 bae 14 untuk bahja jadi 16 30 pas 30 pas selain anu eta panteskeun bukuna istindaron langka wajan mansura di mana ayatna wa mau dikriha kutubul lugah cepat ya tempat nyarios kedana di kitab-kitab lugah dina kamus ayatna contoh maksur anu istindar anu langka lima dihapa lahu aqilahu beres wajan maksur anu masyhur ayeuna mamdud mana lima diha eta tetep pikeun madna tahnis paklahu ari wazan paklahu aqilahu jeung wazan aqilahu musallasal aini bari anu diharkatan bari anu dibaca tilu dina aina alahu aqilahu aqilahu wa paklalahu jeung wazan paklalahu sunnah fi'ala ursalajeng wazan fi'alahu uqlulahu jeung wazan uqlulahu ayakeun hamzah pengalogatan mohon gitu nah dibuang teh darurat eta mah tak kedesna wa qasrudil nanti firara mud ma'u alaihi wal amsudil bin ya tausul wajan mamdud bima surkeun uqlulahu jeung wazan uqlulahu fa'ulahu jeung wazan fa'ulahu wa fa'ilahu jeung wazan fa'ilahu ma'fi'liyahu jeung wazan i'liyahu ma'mulahu jeung wazan ma'mulahu wa fa'alahu jeung wazan fa'alahu mutlaqul aini bari anu dimutlaqkeun aina fa'alahu fa'ulahu ahi lahu wakada sekarang mana lagi wakada yang eta tetap kapertoskeun ieu mazkur u'ala u'arilaza u'ala wahida kada kapu barina wae wakada jeung bari tetap kapertoskeun ieu fa'alahu u'alahu ariwazan u'alahu uhida eta dicanda u'alahu mutlaqo kain bari anu dimutlaqkeun pa mana sok u'alahu fa'alahu fi'alahu wazan amam sudah amas berseur pisah diantaranya di wazan pa lahu aja naon aya isim dan aya isim sifat contoh isim dan jarna masdar robahu isim sifat hamro atau zaman seperti torpahu jadi wazan fa'lahu aya fa'lahu isim dan aya fa'lahu masdar aya fa'lahu isim sifat aya fa'lahu jamak bil makna kadwa wazan abilahu abilahu contohnya seperti arba'ahu afalahu arba'ahu afulahu arba'ahu sabaraha opat wa fa'lalahu jeung wazan fa'lalahu nomor kalimah fa'lalahu contoh aqrabahu daerah aqraba ngaran tempat Malibanya kagenap fi'alahu contoh kisosohu istri abdi kisos fi'alahu nomor ke-7 buhlulah contohna seperti Kurso
Bidorbin minal kumum. Warna tina salik tak kurkusokna istri anu salikna emo tabo. Kurkusok nawan kurkusok. Apa ayo? Apa? Kelo lagi mana dari bulannya? Ayo kata apa? Dalapan. Ya contoh ajuro. Dalapan. Fa'ilahu qosi'ah. Nampak si'ah? Lita hati Profil yarbu salah saidi kamar-kamar mod eta posina cek bahja naon deui nomor ka 10 kitliya bucanena kitliya isi somo mamu laku contohna sapertikeun naon maksudnya jamak tina atanun bermaksud apa namanya maksud tapi kasuna di Madinah Salam contoh negara mana mas yu ho ini loba ini mas yu ho istri anu teon. Naon deui? Fa'alahu wajah fa'alahu mutlak aina fa'alahu contohna barosa fa'ilahu kasiro lagu dabu lagu barosahu lagu kasiro terakhir wajan alahu lapangna alahu contohna uyalahu kabur sombong jutek gumulis mohon uyalah sombong fa'alahu jana fa'u marang tempat fi'alahu siaro teh marang baju ayah gurat koneng baju sahur baju yang dede itu teh ayah gurat konengan deh eta luar mereka batur harus serangan. Oh, jangan lihatnya, tak koneng dengan gurat-guratnya. Di tarbin, di keputus syukrun. Tuh, baju ulu, baju kanal, hanet, banyak gurat-gurat koneng. Tuh, jumlah wajan mamdudah. Anu masyurah perah 17 wajan. Fa'lahu, akilahu, akalahu, abulahu, lalahu, bi'alahu, huklulahu, ta'lahu, akilahu, bi'liyahu, mafulahu, ta'lahu, pa'ulahu, pa'ilahu, ku'alahu, ta'lahu, bi'alahu. Wajah dan kisah hiltabiah, waktu. Dimaksud ayat Fa'iliya mazikiyah Aqilahu ahdi ro'u ayat Ma'alahu masyahahu Fa'alilahu jahodiba'u ayat Simut jahodiba'u Fa'ilah Siapa ilahu yana bi'a Taba ilahu tanah bi'a Fa'aliyya Zakariya Fa'lulahu Ma'bukahu Ba'bukahu Nah dari
pani lau dahi lau nalau barnasau. Nah, eta tamana sedina kalau kapian selain eta hukuman wajan nadir langka. Al maksur ada sababikeun martalakeun isim maksur. Wal mamdudu jeung isim mandud. Naon ngaran isim maksur? Ngaran isim maksur teh al-ismu alladhi harfu i'rabihi alifun lazimatun. Isim anu harap i'rabna tegasna harap tungtung maksudna begini. Isim anu harap tungtungna alif lazimah eta ngaranna maksur. Atu keluar ku bahasa alismu fi'il cara yarda tong disebut maksur. Keluar ku harap i'rabna alif atu anu mabni cara tidak mohon. Keluar ku bahasa lazimah al-sa'ifat niya ngangkat al-ismu jenis alladhi harfu i'rabihi alifun harfu i'rabi alifun eta pasal kahiji lazimatun pasal kedua. Nah, maksur dibagi dua. Aya maksur anu kiasi, aya maksur anu simanta. Eta mah namanya sekedar pengertian maksur secara global adalah al-ismu alladhi harfu i'rabihi alifun lazimah. Nu kumaha maksur kiasi, nu kumaha maksur simati. Dieun waya kiwari idasmuni jabatin kalendor fathan wa kana dan nadirin kal asad paling nadiri ilmu butuh qasim dikira kita tahu siapa di mana-mana ngamisti naon ismung kalimah isim isi karena naon kata kana kata min qabli torofi tina saneme tungtung wakana barina kabungkosan itu ismun dak nadirin eta anu ngabogaan wazan akur dina sohe wakana barina kabungkosan itu ismun dak nadirin eta anu ngabogaan bangsa dina sohe kal adapi hari contoh tetap seperti lapan asapun wazan ta'alunna dar mohon de mana habis paklun apa ini lalazim mukadohota akarohit palina diri maka tetap bikin bangsaan karena lapan asam urungkan diri poek masurul palina diri maka tetap bikin anu bangsaan karena lapan asam al-mu'alil akhiri anu diharap elatan tungtungna sebut yukosin alif tetap nama sur dikiasin serta kiasi dohirin anjelas itu kiasin tapi alin hari contoh tetap seperti wazan fi alin waku alin seperti wazan wa'alun di jam'ina tetap itu fi al-fu'al dina najama dan mufrad kafi latin tetap itu mak seperti wazan fi latin waku latin jeung seperti wazan uk latin nah wujuma hari contohna eta saumpama lakat at-tuma kating aja oh ya di mana-mana aya kalinahi mesti harap ini tungtungna ditata ke bari ngabogaan wazan an akur dina sohe kaya lapan asabun oke so asabun mana tungtungna sin patah mesti patahna nah paling nadiri pikeun bangsa na asab minal mu'tal akhir tina mu'tal akhir di bangsa lapan asabun anu mu'tal akhir wayahna subutu khasrin dikian itu tetap tina mu'tal bangsa asab maksur kiasi lihat di mana-mana ayat kalimat isim
memek tungtungna mesti dipatahkeun bari aya paksa contoh aku tidak soe kaya lapat asatun oke wajan ta'lun wae di mabet bakilal ladzi kabur fa'al tafaqin wa tajawan bari nadiri alam alil akhir pikeun anu bangsana lapan atap alias wajan ta'lun anu mutal akhirna itulah ditetapkan maksur kiasi maka lam ayat wajan ta'lun mutal akhir hukuman eta teh maksur kiasi seperti jawiyaya jua jawan weta wajiyah yawaja wajan mohon asiyah yaksa asan mohon gitu asayasi asan wajan alun jelas ya jelas contoh dia seperti wajan bi alun bu alun jama taksir sok wajan bi alun tungtung ain walun tungtung ain patah ke mesti patahna walun jama tina bu latun bi alun jama tina bi latun wapu alun rak angle ko latun wapu alun rak angle ko Wanawi kodo wale prilakin di alwakan jadi kesatuh. Apa yang sama? Waduh. Aduh, mana gitu makan aduh. Air baru naik mana? Kau Kelah, itu mana orang nggak ada lupa. Wajan bualun, jalan taksir. Andai kata mutal akhir, itulah kata maksud kiasi. So, wajan bualun, tapi mutal akhir seperti dum, iatun, jamatun, duman. Garasa, itulah maksud kiasi. Tiklatun, miryatun, miron, lihyatun, lihat. Jelas. Jadi aku letak maksud kiasi adalah di mana ayat isim mutal akhir patah memek tungtungan bari ayat wajan anmabur dina sohe gakwe eksar ayat indukkan ngaran maksud kiasi adalah ulus min mutal lahu nadir minas sohihi mu'tazamun kabuma qobla akhirihi ayat antara ya kulus min mutalin sakur isi mutal lahu nadirun minasohin ayat wajah mabur dinasohe mu'tazamun kabuma qobla akhirihi misi dipapatkan sayangnya nah mana ayat maksud kiasi seperti masdar dina fa'ila lazim wazan fa'alun mohon ini masdar sulasi wazan fa'alun fa'ilal ladinu ba'duka ka'adodin jalan. Nomor kedua wazan fu'alun jama kadilu bi'alun jama fu'alun jama le'olasin fu'alun jama le'olasin Lanawe berawale latin wakam yate otak sama nomor kaotaknya selaya dirinya nomor kaotak nama masdar mim isim zaman isim makan sulasi jawab masdar mim isim zaman isi makan sulasi mujarrad bosa yaju bosan kata minna mas jangan makan ajan manjan roma yarmi marman wa marman wa itu kan ada asup anak dia dokter lah minna wa makor nomor kata baraha nomor kalima masdar mim isim jangan isim makan isim panggil isim maf'ul sulasi masdar mim isim zaman isim makan isim panggil isim
isim fa isim maf'ul gitu masdar mim isim jamak isim nampan isim maf'ul doer la si mon gitu sama sebab dina yakul sama ada la sekol la la moga la kata semua ring wapa ini dan wa awal so pada contoh ahza yuzi masdarna ijza'an minna muzan ini maful muzan jangan makan muzan jeung 10 ini jadi tempat isi maksud kia si ayat 5 antun ma'dud wa man tahaqqaq wallahu a'lam